kata yang ilahi nak buka puasa imlata naglake khauri alhamdulillah bila nak nah yang bila kan tolonglah tanya-tanya masyarakat kan sayanglah ke bila sering tagai ni yatim tu benar betul lu hanayung tagai bila tu nya ilolong kalian teh buka puasa bersama di masjid-masjid di Manasa kan waktu tak kondisi bila tu nya munau tu hina lomboh contoh dah apa nya hina tempat buka puasa bersama nya hina awak kira-kira ke hina duk nya hina duk bila hina ti tengku makanan gak nyan tapi bila hanya duk hina pak cik ide ika semijit tukang nging dak dengar tu suruh ni yang kira-kira hina duk bila hina jengok-jengok ke tau paling-paling tu awak kira bengih becun tu hai bila trip tak kau ni fikir ke pun mutu mikir fikir dengar kau kan duduk lihat jengok le bila cina ke berkata ilong napu pura ni kata tayang tu bila lagi hamba sahaya ke dia jengok le bila lagi nya ni mutu nya kah gerempa apa kak nyawa kira tengok Menyo nak baca Allah malika sumtu bika amantu wa ala rizkika yang rezekinya rizkika. Kalau jelok-jelok aku buka puasa aku di bilik jaju aku baru kena duk ke le orang kira penuh. Hai. JI dekat mana? Manyomi ngarisol. Ente apa jauh? Mempuji mana? Drone bilik tugas azan. Kan tak ada hanya sabat buka puasa ijipah wate itamong mugrib pajan mugrib wate buka puasa pajan buka puasa kan ke wate mugrib berarti dia kai musuh dua ni JPI dua ni ali yang ada naju yang cukup ijah bila pun betul lu bila terpaksa lah kan hidang joko barat celok je dalam penyung uji Allahu akbar nyala akbar tiga ni jing le mikir nak socok Asyhadu an la ilaha illallah mentemi sampai la ilaha illallah tu baca doa Allahumma rabb hadhi dan yang kudih bapingan mi aju baru kena mat pingan geken le urang kereh beno kamat kang ku pajuh mi le anjit kamat le ka adan yo adan kamat ijah geng bilu kamat aju bambangala adran Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alal falah hayya 'alal falah Allahu akbar